ئێستاش چینە لای تەوەری یەکەمی بەرنامەی بیانیت باش کوردستان کە لەم تەورەدا قسە و باس لەسەر کەمی کێشە و گرفتەکانی بەردەم خزمەت گوزاریەکانی سنووری زاخۆکەین بە ئامادەبوونی بژار منیب سەرۆکی شارەوانی زاخۆ. کاک بژار سپێدە باش لە ئێستادا با بزانین دۆخ و خزمەت گوزاریەکانی ئەو سنوورە چۆنە؟ سپێدە باش سەرچاوە پێشەکی سەرخۆشی لە خێزانێن وان کەسن لێ قاومای لێت کەم ئینشاءالله خودی سەبر هەدارێ بتەوانە. بەڵێ زۆر سپاس. بەڵێ بەڵێ کاک بژار گرنگترین ئەو کێشانەی کە لە سنووری زاخۆیە لە ڕووی خزمەت گوزاریەوە چییە؟ بەێ حقات لە ڕۆی خزمەت گوزاریەوە هەندێک پرۆژەیە هەین و زۆر گرنگن بۆ زاخۆ بێتە ئەنجامدان. بەێ ئەم حەمید زانی سەرڕای وان قەیرانێت دوێ دەمێدا هەین چیان دانینە ئێکشوان پرۆژەیەک و هەرە گرنگە و ئاوەڕۆیە ناو زاخۆدا دەچێت نێزیکی 28 کیلومترە جەلالت بێژنێ ئاوەڕوو ناو زاخۆدا دەچێت. ئەف ئاوەڕوە تایبەتی وەرزێ هاوینێ و وەرزێ پاییزێک و ئاو گەلەکێن دبێت دبتە ئەگەرێ نەخۆشیێکی گەلک بوو ئەو خانێت دەوروبەرە نەخۆشیە خۆشێ دبینن هەرهۆ سەد بتە ئەگەرێ گەلک نەخۆشیە تەندروستی بوو وی خەڵکێ ئەو گەلەکت بتە سیمۆیەک و ڕەوشتێکی نەجوان ناو بۆژێری ئەvە ئێکش هەرە گرنگترین پرۆژێن و خزمەت گوزاریە مرۆڤ بۆ بۆژێری زاخۆ بکرد بەلێت وان قەیرانەدا ئینشاءالله قەیرانە بسەرمەدا ببورن دا ئەم بشێنوی ئەنجام بدین هەروەسا ئێکش پرۆژێن دیێت و گەلە گرنگە و پرۆ شەمسیر مود بێژنێ و هەردوو ئالێت زاخۆ ئەگرێت دتنش ئالێ سەری ئالێ ڕۆژهەڵات طبعا ئەو پراکە بێت گرێدان ئەف قەیرانێت ترافیکێک و ئەف ئۆریشێ ترافیکێ ئەفۆ ئەوێت ناو بۆ ژێریدا تقریبا دی هەفتەی سادێ ژێ سەحب کرد. بەڵێ یەکێک لە کێشەکانی سنووری ئەو پارێزگایە بوونی پاشەڕۆ و خاشاکێکی زۆرە لەسەر جادەکان و لەو پارێزگایە ئایا ئەمە دراوە بە کۆمپانیەکان بۆ پاکردنەوە یاخود هەر شارەوانی زاخۆ هەستاوە بە پاکردنەوەی ئەو خۆڵ و خاشاکە؟ بەێ پرسیارێکی گەرنگ جوابی و ئەو کۆمپانیەکی نی دەستت وی کاری کردە کۆمپانیا دیک و بۆ مایە 7 ساڵاوی یان و 8 ساڵاوی ئەو کارە کردە بەێ نوکە ئەپڕێکا ئحالێب ئحالێکی مباشر بی کوچکۆ پارێزگای هاتەکردن گەهشتە کۆمپانیەکی دی و ناوێ کۆمپانیا ئامێدی و سووار دوو کۆمپانیا پێک بەکارتکن ئەف کێشێ خاشاک وەکۆ ینی ئەم بەراپەتر کە خەڵکێ زاخۆ زانت کۆ و ئەف کۆمپانیاکەڤن وەختی دەستش کاری بەردایی گەلە کارمەندێتوانەژی دەستش کاری بەردان ئێکش وان کارمەندێت و هەرە گرنگ دوێ وی کاریدا و شوفێرن و هەر تاخوازانن فرعێت بێژین جادێن سەرەکی زانن جادێ لایەکی زانن تقریبا 40 سادێشوان شوفێرە دەستش کاری بەردا پشتی دەستش کاری بەردا ئەف کۆمپانیانی هاتی شوفێرت وێ نیبین ئەف ئاریشە چێ بی و لە ڕاکردنا خاشا کرد بەردەرێ ماڵان بەێ الحەمدلله هەر بەری دو هەفتیەمە گوت حتا 10 ڕۆژێک دەمێ کۆنتترۆل کین و الحەمدلله نوکە کۆنتترۆل بیە ئەمەشێن بێژین 90 سادێ کۆنتترۆل بیە ئەبتەنها بچەکێمە ئاریشەکێل کەم پۆچە مشکوێ هەی جهێ ئەوەرە ئەوجی ئینشاءالله بێ هەفتی لێ بدە ماهیکێتن. بەڵێ کار بژار بە پێی زانێرەکانی من لە یەکی 2016ەوە ئەرکی پاکردنەوەی ئەو خۆڵ و خاشاکە دراوە بە کۆمپانیایەک لە ئێستادا و کۆمپانیا دەست بەکار بووە چونکە هاوڵاتیان گلێ و گازندەیەکی زۆر دەکەن. بەێ دەست بکاربی هەر لە یەک هەر لە سهویەکی 12 دەست بکاربی بۆ زانی بەێ وەکم گوتی جەنابێتە ئەف کارمەندێت شوفێر بتایبەتی کولگەل کۆمپانیانی هاتینە ئەف شوفێرە نینە گەلک تاخا و گەلک جادا نەشارەزانە ئەژبەر هەندێ ئەم حقت بێژین دو هەفتیت ئەول ینی حتا بێژین سێ هەفتیا گەلک گلێش مۆبیل بەردەرێ ماڵە هەندێک گەڕێک احتیمالە حتا 4 ڕۆژە نەڕۆت بین بەێ مەژی هاری کاریەوانە کرد گەل هۆبۆمێ جەودێریە پاقژیە گەل فەرمانبەرتمێ چاودێر گەلک شتوانە مەڕێک نیشەواندا و ئەلحەمدولله نوکەی هاتیە کۆنتترۆلکردن. بەڵێ کاک بژار گواستنەوەی خۆڵ و خاشاکان وەک ئاماژەت پێکرد دەبرێنە دەرەوەی شار فڕێ ئەدرێن
واتە لە نزیک شاری زاخۆ بۆ نۆک و ناوچەیەکی چەمشکۆ کە ئەمە کار ناکاتە سەر ژینگە و ئاو هەوای ئەو ناوچەیە ئەگەر کۆمپانیا کە دەست بەکار بووە بۆچی هەڵناسێ بە دوورخستنەوەی زیاتری ئەو خۆڵ و خاشاکانە لە سنووری شارەکە. بله بحقات وكو مقوتي جنابتك وانه اف كومبانيا كابن كو نزيكي حفت حتى 8 سالا کار کریه او جهدا بینه کو بو کار گلیشی بیتا کرن یعنی کار پاقش کردن باجری بیتا کرن هر هو سال جهه بالا کردن گلیشیش کبسا سوارد بچیک بود تریلت مازن هر نوفه جهیدا تاتا کرن بله طبعا من آگاداریا اداره ما کری کو انه بری سه هیوا من یگوتی وانا پشتی احاله هاتی کرن بوی کمپانیا نکد انه او کمپانیا گری بس خوی کری بو 25 ساله يعني انه كاش ناحيه ياساي و امنشن بيجي في كومبانيا انه ابي جهي چولكا چنكي بو 25 سالا گري بس خو چيكري اوا بي اگر هنده كنو اف كومبانيا نيهاتي چه جهنبيا حتى انه بو كاري گليشي انه كاري گليشي لبكت بو بور انگ بيجين كاري گليشي بس يعني والا كرنا گليشي و هر وسط بيجني وكو رامباكي انه اف سوال بچي كچن والت كن تريلت مازن دو افي گليشي و گهزت انجام وی گیروبونه از دست نشان وی تشتی انه ولی هات ما تعهد که جستاندی سوزنامه که جستاندیش کمپانیانی انه تو اوجه تو لیفت کی او سوزنامه که یاسایی شعب و قانونی هاتی کرن امشن صبح خل دادگاه جس کار سر تومارکین چه با دست نشان بی جه گلیشی و جه رمپی و جه کمپانیه ادویت او وی گلیشی شویر راکتن بچرنگه هبت راکت یان کوجی دفن کتب قمرکی صحیح بکن باشە کات بژار با باسی دروستکردنی پردی خانی بکەین لە سنووری زاخۆ با بزانین لە ئێستادا و پرۆژێ بەکوێ گەیشتووە کە پردی زاخۆ بۆ خۆی پرۆژێکی استراتیژیە پردی خانی ببوورە. بله پردی خانی جناتە بەحسی پردی خانیت کرد بەڵێ فەرموو. بله پردی خانی هفته چوی سهشنبه با چوی امشن بیجین دوای انجامین کو کمبین هاتین کرن کمپانیه کی بسپور هات کو لیکولینه که بکت انجامین سرکیت و آریشه چه بینه طبعا او کمپانیا وقتی هاتی داتایت خود دیار کردن سر داتا شو جناب پارزگاری جی حاضر بی و ریدبری گشتی و اندامت ما همی حاضر بین اگر سرکیه و آریشه در کتش دیزاینری نزدیک 8 ساله اگر سرکیه دیزاینریه اجبر و چنده جی ما راپورتا خوی نویسیم ما آراسته پارزگاری کردی که ندویت وزیترین دم اجرا بیت استاندنش ناحیه یاسایی و هر وسامه پیشنهاد کردی انه هر او کمپانیا بسپور کمپانیا کی برایم بیو نه یا منطقه ما کردستان بی دو پیشنهاد هبیم پیشنهاد کشوانو انه اف پر بیت بلند کردن افریقا جگا پشتی هنگه بستران دا بخنه دا بزرگ سرواز ای خوی بری پیشنهاد را دویجی انه او پر گردره بید بیجن او گردره قوس رابطن گردره کی عدل پریستریز دینن طبعا وكو اندام لجنه ازو هندك اندام دي من عوني كو بيشنيار كير انه بيشنيار دوي بيتا كير انه اف جسر بتا بريستريس جسركي عدل بت افرا دو احتماليه اورابينه امجي خوجه باريزين و هر وسا احتمال زيتر چه بتن چونكي راستي اف آريشه لزاخو نزيكي 2 ساله نه آریشه بله اف پر نزدیک 2 ساله به جای کردن دانه یعنی 2 تاخین سرکی انزاخو همشین بیش زاخو یکی 2 پارچه او 2 پارچه ناگهنه ایک و گلک نخوش دلگرانی بو حوالاتی شد بد و حتی مثلا جوی تاخی بشنه آلی دید و احتمال دوره که بکن نکیمی يعني اگه نبود مبالغه حتی 15 کیلومتر سواری باجونش دی تاخی حتی بچن تاخیدی یعنی بشکل راستی گل زحمت به حالات یعنی دا خوازه برنج حالاتیات کیم بله ام صحکینی کاری چه بله کاک بشار ام پروژه زخوی کردو بدو بشو اما تا چن کیشه و گرفتی بو حالاتیان دروست کردوه لروی هاتو چون بله وکی ما گوتی جنابه تکو اف بپره و نزدیکی 2 ساله اف پرد قناغ جبجه کردن دایه اف تقریبا امشین بیجین اف 3 هیو اف آریشه چه بیه آریشه و گرفتت حولاتی ها گلکن اف حقت برأی من وکو من گلن جارجی گوتی کنو اف پره بری هاد با جبجه کردن ویا ریکه کی بدیل هبا یعنی 2012 وقتی دست وی پره کرینه ویا چارك الريكك بديل كربان انه افريقيا هاتو چونا خلقيه بسياره بياده هاتو با كرن افبر اگه 3 سال دیجی 4 سال دیجی
تأخير بباهنج احتمالا چه شاگرد بو هولاتي چه ندبي بل انه كان راستي هولاتي قالك دلنا راحة وعاوز نجفي تشتي بل ابجي يعني ام قال جرى بيجين اگر ما تشتك بيت ام دي تحملات تشتك ديكين بل وكي مقوتي جنابته انه هولاتي قالك بيت القران وحق نجي چنكي ابدي بت 2 سال دسي هيف تقريبا في اوريشا بەڵێ کاک بژار وەک دەزانین لە ئێستادا ئەو پرۆژەیە لە ڕووی دیزاینەوە 67 سانتیم دابەزیوە ئایا ئەم کێشەیە چۆن چارەسەرکراوە یاخود چۆن چارەسەریەکەن لە داهاتوودا بله وەکو مگوتی جنابێت وەکو پێشنیارە کۆمپانیا بسپۆر یا کنسلتنت انه يانكو اف جسرة بيجني يعني وكو فورك ليفت بيك البيت بلند كرن انه بقهته مستوى 67 سنتيمة بقهته بسري وبشتي هنجي بستراندا هر هوسا ستراندي ظاهرينه انه بقريدتنش هر دو آلاب ابانتمان داوه داكو اف بلانيه تخاري اف ايكش يعني وكيل بيجن الحلانه حلا دوه انه او گردر رابطن و گردر کی عدل بیده دینادن دو تحمل آویج بکد چونکی بحقیقت از بیجم کنو اف دیزاینهاتی دینادن خوش بدایتی چونکی آریشته ده هبیه اجبر کو هر دو آلت پره و کود بیجن قوسیت پره هر دو آل هر آلکی 15 مترات کبد بن آوه هگر آو رابی يعني بكل الأحوال أفرا أجر كتباجي كاريدا هر أفرا يعني نجاحات خونت إنا أم بيجين حفتش صادجي چونكي ده سه متراش بري ده كفتت آويدا أوج ده بتا مترسيك بوه بري بو پاشروجه احتمال مثلا 5 سال يتعود شي إشكال نبوان بس بشتي هنگه ده تأثير البري حركتن وبطايبة تيجي أو بيرينج بادت وانت بيجني أو بيرينج باد حميدا كفت بن آوي ده بتا مترسيك بوه بري بله بەڵێ لەسەر ئەم کێشەیە چەندین کۆبوونەوە ئەنجام درراوە لە سنووری پارێزگای دهۆکە ئێوە تا چەند هەوڵتان ناوە ئەم کێشەیە زوو چارەسەر بکرێت لە ڕووی کاری بەڵندەرەوە بله او بخو اولی که کمبینا اول هیوا 29 دهبی اگر از خلط نبم 29 ده 2015 کمبینا اول هاتا کرن همی اندامت لجنه بیجین بسروکاتی جگیری پارزگاری زاخو آماده بین الکوچکا سروکاتی شرانی با زاخو هم حاضر بین هر الکمبینا اول کو وکو سحکنه داد نسح بری سحکن داد سحکنه شیپ جسری دیزاینه زانین اگرش دیزاینه بله تزانی کو پروژه کی وصا مزنه یعنی دویت مروف داتا ورگرتن و احداثیات توی ورگرتن و که مثلا مرحله ورگرتن بیتا خواندن بزانن که اگر سرکی چیه اجبر هنده احتمال همشین بیجین حتی دو هیواکیشا و پشتینگه کمپانیه که بسپور بیلایان ما اینات کودا کس تلگران نبتن نبیجت محاید بینه بو فلان کسی آن فلان کسی و بن اشراف لجنه دا کمپانیه هات دراسات خود دیار کردن و اگر این سرکی دیار کردن که دیزاینه يعني تقريبا 8 اگر سرکی دیزاین آمده بونا جناب پارزگاری دهو که افتشتهات دیار کردن از الویره يعني از وکو پیشنیار آن وکو بو چونت من کنو اوی امنو که مزانی اگر سرکیش کریه او رأی دماهی که بو جناب پاریزگاریه بس اکرش یان هبا انو اف کجمهات با ترخان کرن که اف آریشا پری خلاص ببا انو اف حالاتی شیابان هاتونو چوبان اجوی قیرانی در کتبان ادمای چونکی دیزاینر ده حقا ده هر دفاع آخو کتن بس نشد دفاع آخو کتن چونکی اوتش تکی دیاره و کمپانیا که بسپوری هاتی افتش تایی دیار کرین و اندامت لجنه جیبو زانین اندامت لجنه نه کسن از ایکشوانا بیم پشتی کمبینا دومایی که دوشن باشوی انو همی قناعت گهشتنا قناعته که انو اگر سرکیش دیزاینه و ده اجرایت یاسایی دیجی دیزاینری اتوار گرتن بس ام ما يعني از حس كمل بيرت ريكو كانوا دو بجه انه ام نشن خل اجراءات ياسایی بگیرین چون که احتمال اجراءات یاسایی 6 هی و حتی سالک دیجی بکشد اگر شیان هبا انه افره هاد با جبه کردن دو اشکو اف خلق جوی قیرانی در کتبان حتی مثلا دادگاه آن اجراءات یاسی هاد بنوار گرفتن حالا کاک بشار لیستادا کێشەی دروستکردنی ئەندەرپاس و ئۆڤەرپایس پاس گەیشتۆ بەکوێ و تا چەند چارەسەری قەرەباڵغی و کێشە و گرفتی هاوڵاتیانەکات لە
سنووری زاخۆ. بله نسبت پروژه اوورپاسه کو الزاخو سپاسی و سپاسی کمپانیایی که نزدیکی 3 هفته برینو که اف ریکن بدیل ام بیجین ریکن بدیل هات نفکرین که خودش وقتش آره دهوکت ایش آره باشورت ای تو با کور در باز بی آنش آره روش حالات بو روش آوا در باز بی اول راستی حقیقت که شکی گله مازن بی و گله گرنگ بی انه خلق گله در نراحت یا خوش دیتن و خلق حق بیجی وکو ما گوتی خول پراخانی جی خول اوورپاس جی ادویان ریکت بدیل هبان وقتی ریک بدیل هبتن چند او پروژه تأخیر بتن خلق بيد الجران نابت خلق بيد الراحات نابت چونكي ريكو هاتونو چون وانا هي بله همان حال افتشته هاتي ببرياري هاتي دان و هاتي انجام دان كيشه امشين بيجين تنو که حتى تقريبا نوتش صاده ما چه كيشت هاتونو چون اوورپاس لينن اوورپاس طبعا کاری خود کتن حتی نکجی کاری خود کتن و که هندک حالتی صحبتك هبین ندگوتن کمپانیای صحبیه نخیر حتی دهیج ازل بیره بیم شویل حدادیت هاتی کرن حدادیت سخفات هات کرن یدگیرداری عفو کاری خود کرن و انشالله بس اف ورزه چلیجی در که بدی دست بصباتت خوی دیگه کنی چون من توی الویره هجی آموزه پیدانه که اف کمپانیای گهشت یا رجا هفتش صده اشکاری بله گوره کو پاره هاتی نورگرتنش قبل کمپانیه و نه 10 صده یعنی کمپانیا نزدیکی 6 صده اش بودجا خویا تایبت کارت کرد ادوان ظروفا دا و ام سپاسیان که ما یگوتی وان دویت این کاری نسکینی بچه رنگا بتن اجبرش کو چنگی روزک بسکنتن پتر دی مشکل بو خلقی چیرن بله بردام باز ل پردی زاخو دکرت لروی مترسیکانی روخاندن و یاخود نۆژان کردنەوەی ئەو پردە ئێوە تا چەند هەوڵتان ناوە ئەم پردە نۆژان بکەنەوە لە ڕووی دیزاینەوانە یاخود وەکو مێژوویەک ئەم پردە بهێڵدرێتەوە. بله بحقت بدي أبو جناب ترونكم كو أو عايدي ريفا بريو شينوارا الدكتور حسن وكاك محمد الزاخو بله يعني وكو بيزانيت مهينش إجزار دفيوانا كنو أو بردا يلجير نيجن كرنيا أو نوعية براية هينت بيجني لايمستون أو برا بشكل كيمن وحتى بين حاضر كرن وبين أبو أولي بري بشكل يعني فاقوها السنانة بشكل زحمته بله ادبیجن بردوام من پشتی سر سال کار خود را وستان دینه بس حتی بری سر سال بردوام بیند وی کاری دا و بارناکم مترسیال خواندن پری هبتن وکوش صحبتت وانا هرچند یعنی اگر او بان دا پتر پیزانی نارون کرنه بو جنابتدن چون که از حسکم هرکم شویل خوب آخه بدن. بله بەڵێ کاک بژاردووە پرسیارم لەسەر قەیرانی داراییە بێت با بزانین بە کورتی ئەگەر بکرێ پێمان بڵێ قەیرانەکانی دارایی تا چەند کاریگەری لەسەر ئیش و کارەکانی ئێوە کردووە لە سنووری زاخۆ. بحقت قیران دارایی از هرد بیجم که من سرکاتی شهرانی زاخوی ورگرتی الهیوا پنج یعنی بیجینت دمی قیران داویه حکمت هرمه از الویری از یعنی تشتکه مرو با حقیقت بیجد با حوالاتی انو همی کس بزاند حکمت هرمه چه جارا هن پاره کم نمزاختینه بو اوان دوائرت خدمت گذاری که ام حیجت بکن قیران دارایی یعنی بو خدمت گذاریه بو چکرنا جاده بو سخبیر کرنا جاده بو چکرنا باغچا بو چکرنا شوستا افتشتید کو گرنگن بو باجری بو خدمت حوالاتی و بیت کرن حکمت چجورا تقصیری نکریه و هر دم پارج یا هاتی مزاختن یعنی اشیاء بجما جنابتا کو سرای وان قیرانا من نزدیک 8 باغچا یه چیکیه و انشالله هی وشج دی خلاص بتن بینما خوش 2003 حتی 2015 سه باغچه هاتینه چیکرن یعنی خیران دارای 2014 دست بکریه بله وکو حکمت اش خوش 2014 بله هنگیجت به پرسی امیرتا بیمه هن پاره هر دم مزاختینه وکو ام بحثی شهروانی کین دایره دی ام نزانین هن پاره هاتی مزاختن کتبشی خدمت و حوالاتی ها بکی بشیوه کی گلک جان و دل حوالاتی ها راحت بکی اتمین پروژه گرنگ او پروژه استراتژی وکو مگوتی آورویت ناف زاخو او پروژه کی گرنگه یعنی بحقیقت او اگرچه بتشتکی گلک باشه بله احتمال تکلیفا
يعني تشتي دقيق مرو نزانت بس نزيكي 250 حتى 270 مليون دولار دليل شد كو حمي ببتا قنطار الصندوقي يعني ابد فان ظروفه بشكل زحمته نخو بو خدمة گزاریه هر دم حکومت هند پاره داینه کنو تأثیر الخدمة گزاریه نهیتکرن بله بجارمونی بسر و ان شاء الله شهروانی 2016 زاخو گلک سواز بو زانیرکانو بو آماده بونه